Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shawpashun imanalla kuyak Dios bendiciachun. Pagi kay tiempota chikanchishkamanta ya Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka apunchi Jesucristo ishki wasichikunawan chimbapurashpa parlashkamanta yachashun. Alli shamushka. Tawka wasikunapimi rikushkanchik chiktarishka patakunata, chinallatik ñuturikuq shina kashkata tukuy chay wasichishka. Chayta allichinkapajka mashnata kutin sumakta alajata allichikpipish, asha killakuna washaka kutinllatikmi chay pataka chiktaringa, kutinllatikmi chay pirkakunaka ñuturita shina kallaringa. Wasichinata yachaqkunaka ninkunami ashtawan ukumunmi problema kanin. Sapi, cimiento, basemi mana alli kan. Chaymantami mashnata, sumakta, kutin allichikpipish chasnallatik problemaka katin. Hawallaka allichishka shina rikuritukun chay problema. Kutin asha killakuna washaka kutinllatikmi chay problemaka rikuringa. Sapi mana alli sinchita sayachishka kashkamanta. Kaymanta rikunkapaj yachankapaj rikushun ya Diospak shimi. San Mateo capítulo 7 verso 24 manta uriman kayta nin. Pipish kay ñuka yachachishkata uyashpa chaytata rurajka alli yuyayukmi. Payka yaku rumikuna hawapi wasichik runa shinami. Chashna wasichishka hipa achkata tamyakpika yakukuna hatarishpa achka wayra shamushpa chay wasita urmachisha nirkami. Chashnakaj pipish yaku rumikuna hawapi shayachishka kashkamantaka chay wasika mana urmarkachu. Mayhampish ñuka yachachishka kay shimikunata uyashpapish manatak rurajka tío ashpa hawapi wasichik yuyiillak runa shinami. Chashna wasichishka hipa achkata tamyakpi yakukuna hatarishpa achka wayra shamushpa chay wasita urmachikpika
hatun mancharina llakimi tukurka nirkami. Kaypika rikuytukunchikmi shuk wasita shayachingapajka alli cimientuta churana kashkata. Chay alli sapi, chay alli cimientopi churashkaka wasichishkaka allimi kanka. Kutin sapi cimiento kuyukukpi mana alli kakpika hawaman imalla tiyakka sumak alaja alli wasikaytukun mana allichu kanka. Y kaypika ñukanchikman rikuchinmi espiritualpi rimashpa kikin ñuka Diospakshimita uyanata ministishkata, Diospakshimita yachanata ministishkata. Kutin mana uyashpalla, mana chayllapi sakirina kashkata hasta onpis rimakunmi Diospakshimita uyashkawanka imata rurana kashkata, paktachina kashkata. Shuk cimiento, shuk base mana alli kakpi kayman chayman kuyukukpika tukuy problema mishamunga, tukuy llakikuna mishamunga chay wasipajka. Kutin espiritualpi rimashpa kikin ñuka ministinchik y Diosmanta uyanata, Diosmanta yachanata, chaymi achka balik kan kunan kay punlla tandanakushka kriykunapaj. Mana paktakanchu ñukanchik y Diospakshimita uyanalla yachanalla. Ruranami kanchik, paktachinami kanchik. Diospakshimi nishkashina kawsanatami kikin ñuka sustarina kanchik. Kallaripika chimbapurashun kay runakunamanta. Ishkindik runakunami shuk muskuyta charirka. Y chay muskuymi karka shuk wasita shayachina, shuk wasita rurana. Diospakshimi Bibliapika shuk wasika yuyachitukunmi, rimaytukunmi kaykunamanta. Kallaripika kikinpaj kawsayta yuyachitukun. Tukuykunami shuk alli kawsayta shayachinata, alli shutita charinata yuyanchik. Shuktikkunamanta alli, shuk alli sinchi kawsaytami charishuninchik, shinallati shuk mishaq kawsayta. Mana ñukanchik yankallata kawsashunninchikchu nimayjan. Mana ñukanchikka llakikunallapi kawsanata yuyanchikchu munanchikchu nimayjan. Shinallatak wasi shimika Diospakshimi Bibliapika rimaytukunmi yuyachinmi kikinpaq familiamanta. Y chayta rikunchik Davidpaq wasi nishpa, Saulpaq wasi nishpa y rimakun familiamanta. Tukuykunami munanchik ñukanchik familiakunaka sinchikuna kachun, tandalla kachun, kushiklla kachun, kuyanakushpa, kay shukmanta chay shukmanta ayudanakushpa mana chawpirishka familiataka munanchikchu. Shinallatak Diospakshimi Bibliapika wasi shimika yuyachitukunpishmi iglesiata. Antiguo Testamentopika uyanchikmi Diospaq wasi templo nishkata. Kutin mushuk Testamentopika adorana wasi nishpami riksin. Shuk iglesiaka ashtawan alli kachunmi munanchik. Diosta kazuk, Diosta manchak, tukitandalla espiritualpi kushikuk Diospaqlla kawsashunnik karikuna warmikuna chaytami rimakun. Shinallatik Diospakshimi Bibliapika wasika rimakunmi shuk llaqtamanta y chay llaqtata mantakmanta. Chaymanta rimakun Israelpaq wasi nishpa. Y kayka yuyachinmi shuk ayllu llaqtata. Pi mana munanchikchu ñukanchik llaqta ñuturishpa shina ashtawan llakipi, ashtawan makanakuypi katichunka pi mana munanchikchu. Ashtawanpish tukuykunami munanchik ñukanchik llaqtaka sumaqta kawsachun, entendinakuy tukuchun tukuykuna pura, ashtawan phukuchishpa, ashtawan mirachishpa, ashtawan kishpirishka kawsanatami munanchik ñukanchik llaqtapipish libertad tiyachun. Chayuymi kan. Shinashpaka wasi shimika yuyachitukun rimakuytukunmi kikinpaq kawsaymanta, kikinpaq familiamanta, iglesiamanta, ñukanchik llaqtamantapish. Katikpika rikuytukunchik kay ishkindik runakunaka religiosokuna kashkata. Paykunaka ishkindikmi uyarka Jesucristo yuyita hapina parlota parlashkata. Kaywanka nikunchik yacharkami espiritualpi parlashkata willashkata. Riksirkakunami Diospakshimita Bibliata nitukunchik. Nitukunchik ashtawan kay ishkindik runakuna chay iglesiallamantik yaykurkakuna, chay iglesiallamantik purirkakuna, chaypi Diospakshimita yachachishkata chaskirkakuna uyarkakuna. Kaypi karin kishpichik Jesucristo llatik paykunamanka yachachir. Shinashpaka nitukunchik kay ishkindik runakuna karka religiosokuna. Kutin katikpika rikunchikmi chay llaki llatik, chay problema llatimi shamurka ishkindik runakunapaj. Kay llakika kay problemaka ishkindiktami waksichirka. Paykunataka chay llakikuna llatikmi waqtarka nitukunchik. Kikinpish ñukapish yachashka shinaka llakikuna, pruebakunataka pi mana harkaytukunchu. Kunanka kutin rikushun imapitik chikan kankuna. Shuk runataka sutichinmi alli yachaq huilluyuk runa nishpa. Kutin kay shuktaka upa runa nishpami nin. Y Diospakshimi Bibliapika
Mana rikunata charinchu mashnata yachana wasikunaman rishpa tukuchishka chay titulukunawan alli yachaq kashkata ningapuq kutin kay shuktaka upa runa ningapaqka. Mana chaykunawan rikunata charinchu. Rikushkanchik tupashkanchikmi achka yachaq hatun yachana wasikunaman rishkakuna tituluta charikkuna pero upa runakuna shina kawsashkata. Alli yachay kanisha nikunmi kikin ñuka tukuy Diospaq shimi rimakushkata yachachikushkata mana rurashkakunata espiritualpi yachachishkakunata ñukanchik kawsimun paktachina, ñukanchik kasushpa kawsana. Chaytami nishanin Diospaq shimipika alli yachaq runaka. Diospaq shimi rimashkata kashkatatik ñukanchik kawsaypi paktachina, kasuna. Kutin upa runaka mana chaskinchu Diospaq shimita, mana paktachinchu, mana kasushaninchu ashtawanpish payka kariyanmi. Mana paypaq kawsaypi paktachinka kasunka mana rurashkata espiritualpi yachachishkata chaymantami upa runa tukun. Kikinka mayjantaq kanki, yachaq kari yachaq warmichu kanki, mana kashpaka upa huyllu illaq kari warmichu kanki. Maypitik chikanka kan, shuk runaka yaku rumi hawapi wasichirka, kutin kay shukka tío allpallapi wasichirka. Sapi cimientomi chikan kan kaypika. Shukpaqka yaku rumi hawapi shayachin paypa wasita kutin kay shukka tío allpallapi. Kikinpaq cimiento kikin may hawapimi shayakungi, chaymi hipapaqka kayaminchapaqka chikanta ruranka. Kikinpaq base, kikinpaq cimiento alli kaqpika allimi kanka kikinpaq kawsay. Kutin kikinpaq base, kikinpaq cimiento hawa hawalla yangalla kayman chayman kuyuku kaqpika kayaminchapish kikinpaqka hatunllaki destrucciónmi shamunga. Chika kikinpaq base, kikinpaq cimientopi problemakuna tiyaqpika hatun peligropi kanki. Mana ñukanchikka ventanakunata churashpa kallarinchikchu, mana ñukanchikka pungukunata churashpa kallarinchikchu, mana kashpaka hawa techo hatata mana churashpa ñukanchik kallarinchikchu wasichinapika. Kallarinchikmi cimiento, kallarinchikmi basewan, chaymi ashtawan maybalik kan. Chaypimi kutin tukuy shuktik imapish ordenpi kay tukun. Kikin ñuka chay sapita mana charinchik mana shamungachu orden, hatun llakipimi kasun, peligropimi kanchik. Yachaq runa kanin wasichirkami yaku rumikuna hawapi, alli cimiento, alli base hawapimi payka wasichita kallarirka. Chay alli base, chay alli cimiento ta charinapaqka mana rato shuk punllapi ruytukunchu, achka tiempo, achka kushkimi ministringa, achka trabajo mi ministringa, kikin chay alli base, alli cimiento ta ruangapaqka. Kutin upa runaka paypa wasitaka tío hawallapi rurarka, rato utka, mana yalli gastarka kushkipi tiempopi rimashpapish. Achka gentikunami Diostaka chasnashina munanchik, mana shuk tiempo ta kushunninchik, mana shuk precio ta pagashunninchik hawalla rato. Munanchik Diosmanta tukuy allikunata chaskinashata. Kay punllakunapaq llakikuna, kay punllakunapaq problemakunami kan, ashtawantika ñukanchik panda cimientopi kanchik. Mana alli base, alli cimientopi shayakunchik. Alli sapita charina, alli cimiento hawapi kanaka, mana nishaninchu ñukanchikka yachanalla. Ashtawanpish rimakunmi ñukanchik yachashkataka cumplina, ñukanchik yachashkataka paktachinawan. Mana kanchu ñukanchik Diospaq shimimanta yachanalla. Ashtawanpish kanmi kikin ñuka paktachijkuna, rurajkuna Diospaq shimi Biblia ima nikushkata. Kay punllakunapi rikuytukunchik ñawpa watakunawan chimpapuraqpi chikan kan luz fokumanta rimashpa. Fokukunaka shuk interruptor nishka tiyaq karka, chaypi kuyuchina karka ñukanchik makiwan kuyuchikpi hapichinapaq wañuchinapaq. Kay punllakunapi tiyanchik fokukuna sensor nishkakuna. Mayjan ñukanchik gentikuna kuyurinchik huchuyanchik chaypi hapirin luz. Y chaypi pungukuna ima paskarin kay punllakunapi. Kazin chayshinami kana kanchik. Ñukanchik uyanchik Diosmanta kuyurina kanchik, paktachina kanchik. Diospaq shimi Bibliaka mana rurashkami kan. Diospaq shimi Bibliaka podertami charin. Diospaq shimi Bibliaka kuyuchinami kan ñukanchik kawsaypi. Ñukanchikka kutin Diospaq shimita uyashpaka kutin kuyurinami kanchik. Dios imata ruachunishkaman. Kikinka kuyurikungichu, kikinka tiyakungilla uyashpalla imana imata rurashpa. Ashtawanka kikinpi ñukapi kazuna munay tiyanakan. Diosmi kikinta ñukata apashanikun shuktik lugarman. Mana Dioska munanchu kikin maypi kashkapi katichu. Chaypaqka Diospaq shimi Biblia sapi kanakan. Diospaq shimi Biblia nishkata paktachina kazuna kanchik. Tiyanmi runakuna pakta Diospaq shimita yachakuna. Shinapish paykunaka yuyankuna chagrunata yaku rumikuna hawapi shayachikushpaka kutin tío allpawan chagrushpashina kawsanata yuyankuna.
Sinakajpish ya Diospaj shimi Bibliaka mana ansuchishka, yanganchishka, ima chagruska kaytukunchu. Mana ya Diospaj shimika ñukanchik yuykunawan chagruska kanakanchu. Ashtawanpish tukuy imapish alli kachunka chay sapitami ministinchik. Y chay sapimi Diospaj shimita uyana yachana chinallatik kasuna paktachina. Kaymi kan shuk kallari hatun yuy. Mashnatami ñukanchik ya Diospaj shimimanta uyanchik yachanchik. Mashnatami ñukanchik uyashkanchik, ñukanchikka kuyurina kanchik. Ñukanchik kawsayka ashtawan allichishka kanakan. Kutin mashnatami ñukanchik ya Dios rimashkamanta, ya Dios yachachishkamanta karuyanchik, laduyanchik, mana kasunchik Diospaj shimita, ashtawan hatun llakimi kanga kikinpaj ñukapaj kawsay, hogar, iglesia y ñukanchik llaktakuna. Chaytami rikuytukunchik kay punllakuna. Kallari watakunapi desarrollados nishka chay llaktakuna, kallarirkakuna Diosta manchashpa, tiyarkakuna pushakuna, Diosta manchakuna, Diosta kasukkuna, ya Diospaj shimi Biblia nishkata katikuna. Chaypimi mantak Dios bendiciarka, ayudarka chay llaktakunati ashtawan paktarkakuna, wiñarkakuna tukuypi. Kutin kay punllakunapi, chay llaktakunapika laduyashkakuna ya Dios manta. Mana valichinkuna, yanganchinkuna ya Diospaj shimita. Ña charinchik nishpa, ña yachakuna kanchik nishpa. Y chaymanta hatun llakipi kankuna, ashtawan llakikuna hucha milli mirarishka chay llaktakunapi. Mashnatami ñukanchik Dios mandashkakunamanta karuyanchik, laduyanchik, hatun llakikunami shamunga, ñukanchik kawsaypaj, ñukanchik hogarpaj, familiapaj, iglesiapaj y ñukanchik llaktakunapajpish. Mana ñukanchikka chagruytukunchikchu. Rikushkanchik mayjin fiestakunapi, manzanata wawakuna karajpi mana munan, mana mikushun ninkuna. Kutin chay manzana llatatik mishkiwan lliwishpa, mishkiwan pilluchishpa kutin karajpika wawakunaka mishkichishpa mimikun. Chayshinatami ñukanchik kay punllakunapi runata yuyanchik. Ñukanchik uykunawan gentikunapi uykunawan chagrusuninchik ya Diospaj shimita. Ñukanchik imalaya wiñarkanchik, ñukanchik cultura imashina karka, chayshina ñukanchik kawsanata yuyanchik. Chashnaka kutin ñukanchik ya Diospaj shimiwan chimbapuranchik. Culturata, costumbrekunata hawamun churanchik, ya Diospaj shimita kutin ukumun churanchik. Chimbapurachishun ninchik. Mana chayta ruytukunchikchu. Ya Diospaj shimi Bibliami tukuypaj hawapi kanakan. Tukuymi alli shina rikuritukun. Ima problema mana tiyaq shinami rikuritukun. Ñukanchik imashina kashka, o ñukanchik sapi, ñukanchik base, cimiento imashina kashkaka rikuringami kanpaj ñukapaj shuk llaki shuk problema shamukpi. Achkakunami alli shina rikurinkuna. Achkakunami allimi paykunaka ninchik paykuna imashina kawsaqta rikushpaka. Tukuy alli, tukuy sumaq ima problema mana tiyanchu. Tukuyta allichishkata charishinami rikurinkuna. Shinakajpipish llakikuna shamukpika, problemakuna shamukpika, chaypimi rikurinkuna. Chaypimi riksitukunchik pikunatik paykuna karka, imashinatik karka, paykunapaj cimiento, paykunapaj base, imashina kashkaka, chaypimi rikurinkakuna. Wasichikuytukunchik mana alli basepi, kikin shuk cimiento, kikin shuk baseta charishpaka, yachangimi kikin imata ruytukushkata, mayman paktaytukushkata. Shuk hatun edificiota mana sayachitukungichu, shuk uchilla mana alli sinchi cimiento, sinchi basepika, mana chayta ruytukunchikchu. Kikinkunapaj ñukapaj rurimi kanakan chay problemakunata okupana shuk oportunidad shinata. Imapaj tigrankapaj ñukanchik sapiman, rikunkapaj ñukanchik sapi, ñukanchik cimiento imalayatik kan, maypitik ñukanchik wasichikunchik, maypitik ñukanchik wasi sayarishka. Rikuytukunkapaj ya Dios imashina kutin allichitukushkata, imashina llakikuna, imashina problemakunakajpipish Dios kutin allichitukun, sinchiyachitukun chay cimientokuna, chay basekunata. Maypitik sayachishkanchik ñukanchik kawsay, ñukanchik familia, ñukanchik iglesia, ñukanchik llakta. Alli cimiento, alli sapita charishun, y chaypi kutin ñawpakman katingapaj. Chayta ya Dios mushukta ruytukun. Imashina kay punllakunatapish Diosmi mushuyachishpa, shuktiyachishpa, shuk alli wasita ñukanchikman kuytukun. Yurini parlashkata escuelapi kajpi kimsa huchizitukunamanta, paykunami chimbapurarka shuk lobota. Shuk huchizituka yanga pangakunallawan, ukshakunallawan sayachishka karka paypaq ramadata, chaypi ñuka kawsashallami ña ñuka wasita charini nishpa nikurka. Chaypi lobo shamushpaka fukushkawan libre urmachirka. Kati huchizituka ruashka karka paypaq wasitaka kaspikunawan, chaytapish lobo shamushpaka urmachirka. Kutin kati huchizitumanta parlan payka ladrillowan bloquewan wasita ruashkata, y chaymanta lobo shamushpa mashnata fukushpapish mana urmachitukurka chay wasita. Chayshina mana urmaq sinchi wasitami ya Dioska kushanin. Chaypajka sapiman tigrashun. Chaypajka Cristo Jesúsman tigrashun. Paypaj shimiman tigrashun.
paypakshimi nishkata kasushun. Chashnami ñukanchikka alli wasita charishun, sinchi wasita charishun. Llakikuna shamushpa, problemakuna shamushpapish mana urmachinga. Rikuy, imashinatij kikinpaj kawsay. Llakikuna problemakunapi kashpaka rikuytukungi, entenditukungi. Mashnata ministingi Diospakshimi manta riksinata. Riksishpaka kutin kikinpaj kawsaypimi paktachina kangi. Shinapish kikinka imashina wasitatis charinata yuyangi. Kikinpish ñukapish chimpapurashunmi milli diablota. Ñukanchikta urmachisha ningami, ñukanchikta chingachisha ningami. Shinapish kikin ñuka alli sapi, alli cimientota charishpaka mana wakllishka kashunchu. Tukuymanta yallika chay alli sapi, alli cimientoka kanmi Dios mandashkakunata kazuna paktachina, Diospakshimita kazukpi, Diospakshimita ñukanchik paktachikpi. Chaymantami nikun mayhampish kay ñuka yachachishkata uyashpa rurajka alli yuyayukmi. Payka yaku rumikuna hawapi wasichik runa shinami. Alli cimientota churashun Diospakshimita kazushpa. Mana yachanalla kanchik, mana uyanalla kanchik, paktachikuna, kazukuna kana kanchik. Kutininmi mayhampish ñuka yachachishka kay shimikunata uyashpapish manatak rurajka hiyo ashpa hawallapi wasichik yuyayllak runa shinami. Kikin ñuka alli yuyayuk runakunami kana kanchik, mana huyyuyllak runakuna. Rikushkanchikmi kay yachaypika ishkindik runakuna shuk muskuyta charirka, shuk wasita shayachinata munarkakuna. Rikunchik shinallatik kay ishkindik runakunallatikmi Diospakshimita uyarkakuna, yacharkakuna. Katikpika rikuytukunchik ishkindik runakunapakllatakmi llakikuna, pruebaskuna shamurka. Kay punllakuna ñukanchik kawsaywan chimpapurashpapish tukuykunami munanchik shuk sumak, shuk alli kawsayta. Ñukanchik kawsaypi, familiapi, iglesiapi, ñukanchik ayllu llaqtapipish ñawpakman rinatami munanchik, paktanatami yuyanchik tukuypi, wiñarinata tukuypi, alli sumak kawsayta charinatami munanchik. Pi mana munanchikchu llakita kawsanata. Chinakakpika kikinpish ñukapish chay muskuytami charinchik, allita sumakta tukuypi paktashpa kawsanata. Shinallatik kikinpish ñukapish Diospakshimitaqa uyashkanchikmi, uyakunchikmi, iglesiamun purinchikmi, iglesiapi kaytukunchikmi, chaypi Diospakshimita yachachikunmi. Shinapish ñukanchik uyashpalla, yachashpalla sakirishpa kutin mana paktachishpa, mana kazushpaka mana mayman kuyurishunchu. Llakikuna shamukpi, problemakuna shamukpika mana imapi chariray tukushunchu. Chaymantami achkakuna sakirishka, chaymantami achkakuna laduyashkakuna. Llakikuna pruebakunata mana chimpapuray tukushpa. Kay chay ruraykunata charitukunchik, kay chay ruraykunapi kaytukunchik, ima ministeriokunapipish kaytukunchik. Shinapish Diospakshimita mana yachashpa, Diospakshimi nishkata mana kazushpa, mana paktachishpa kawsakushpaka hawallami pantarishun, hawallami urmachishka kashun. Ima llaki, ima problemakuna shamushpapish hawallami ñukanchiktaka laduyachinga, urmachinga. Chaymanta shungumanta Diosta mañashun y shungumanta Diospakshimita huyashun, kazushun, huchayllak Espíritu Santo llatik rikuchichun, yachachichun ñukanchikman imashina kawsanata, imashina purinata. Kaypi rikushka yachashka shinaka kikinka mayjantaq kashaninki. Alli yachaq runa mana kashpaka huyyuyllaq runa. Alli yuyayuqchu kashaninki mana kashpaka yuyayllaqchu kashaninki. Imapitik chikan kikin alli yuyayuq kashanishpaka Dios mandashkakunata kazuy paktachi, ama uyashpalla sakirichu. Ama yuyayllaq runakuna shina mana kazuychu, kungarichu Diospakshimi yachachishkata, Diospakshimi mandakushkata. Kay alli yuyayuq runaka wasichinkapajka, wasita shaychinkapajka unitami trabajarka, sinchitami trabajashka kanga, sapita, cimientota churankapaj, achka kullkitami gastashka kanga, mana hawallachu, mana munanchikchu sapikunata churanata. Chayshinallatimi ñukanchik kawsay espiritualpipish tiempota, kullkita, fuerzata churana kanchik, Diospakshimita kazunkapaj, Diospakshimita yachankapaj. Chashnami kutin alli sapita charishun. Ñanishkashina mana kanchu uyanalla, mana kanchu yachanalla. Diospakshimita kazuna, Diospakshimita paktachina, Diospakshimi nishkashina kawsana purinami kan. Chaymanmi Dioska kayakun. Kikinta ñukata kuyuchisha nikunmi uyaqkunalla kanamantaka paktachikuna ruraqkuna kanaman. Shuk mushuk lugarman kikinta ñukata apashanin. Ñakrikani ña iglesiawan purikuni mana chayllapi sakirina ashtawan ñukanchikka sustarina kanchik, ashtawan kuyurina kanchik Dios maypi kanapi munashkapi kankapaj. Kaymi shuk kallari hatun yuyay. Ñukanchik Diospakshimipi huchullapi kanchik,
ñukanchik ashtawan Diospak shimi munkuchuyanchik, ashtawan Diospaq shimita yachanchik uyanchik, ashtawanmi ñukanchikka Dios munashkata ruritukunchik, ashtawanmi ñukanchik kawsayka alli tukunga alli yanka, tukuymi sumaqta katinga, tukuymi ordenpi kanka. Kutin Diospaq mandashkamanta, Diospaq shimimanta laduyashpa karuyashpaka, ashtawan hatun llakitami kawsashun. Maypish kachun kacharishka kawsaymi shamunga ñukanchik kawsayman, ñukanchik familiaman, ñukanchik iglesiapi, ñukanchik llaktapaqpish. Chaytami rikukunchik kay punllakuna. Chaymantami Diospaqman kutirina, Diospaq shimiman tigrana. Diospaq shimi Bibliaka gentikunapaq, runakunapaq yuyaywan munaywan mana chagrushkachu kanakan. Diospaq shimi Bibliaka kawsaqmi, Diospaq shimi Bibliaka kashkatikmi kan. Y chaytami ñukanchikka runakanchik, katinakanchik, paktachinakanchik tukuy horas. Y a Dios llatik ayudachun. Y a Dios llatik kikinman ñukaman fuerzata kuchun. Diospaq shimi nishkashina katingapaq kawsankapaq, ima shina punllakunapi kawsakushpapish, kayta chayta yuyaq gentikunapaq chawpipipish, Diospaq shimi nishkata katingapaq. Achka gentikuna kay punllakunapi alli shinami rikurinkuna, sumaqta kawsaqkuna shinami rikurinkuna. Shinapish achka gentikuna hatun llakitami kawsakunkuna, mana alli sapita charishkamanta. Chaymantami may alli kan, alli sapita charina. Alli sapi, alli fundamento kakanmi Jesucristo, y paypaq chuya shimi. Imaleati katishanini. Panda cimiento, panda fundamento hawapi wasichishpa katishaningi kawsashaningi. Chaymantami may valik. Mandak kishpichi Jesucristo ta mañana. Ayudachun ñukanchik base, ñukanchik fundamento, cimiento ta alli chingapaq. Waqllirishka kaqpi, mana alli kaqpi, piña ormagrikpipish, kishpichi Jesucristo mi alli yachitukun. Kishpichi Jesucristo mi kutin alli cimiento, kutin alli base ta churaytukun, chay hawapi kutin ñawpaqman katingapaq, wasichingapaq. Chasnami ñukanchikka kayamincha hipapunllapaqka alli chirishka kashun. Chay alli cimiento, chay alli fundamentopi wasichishka kashpa. Imashina wasitatik shayachikunki, imashina wasitatik rurashkanki. Allimi kan kikin ñuka yuyarina chayta. Shina kaqpi kanini kallari maypi kashkapi. Rikuy imatami Dios ruritukun kanpaq kawsayta paypaq makipi churaqpi. Kallaripika kanta kishpichik kachun Jesucristo dachaski. Paymi kanmanta wañurka hatun cruzpi. Chaypaq washaka aqllay kanta mandaq kachun. Payta kati tukuy kawsaypi. Saki llakikuna problemakunaka kikinta ayudachun paypaq shimita ashtawan riqsichun. Paypaq shimita mashnata riqsishkataka paktachita kallari, kazuyta kallari. Chaymantaka chay alli sapi, alli cimiento pikati Jesucristo paq shutipi. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.